Okay, this is another one I'm striking off my list. This is from streaming service iQIYI, and if you have not heard of them, I suggest you check them out. Wonderful, wonderful listings of Chinese dramas for your enjoyment. I've been watching them for several years now and really loving the Chinese dramas that they present on there. But here they have a group of their VIP idols, um, and they've asked them to react to Dimash. So we're going to be watching a reaction. So let's go ahead and start it. 下一个艺人吧，会是谁呢？有点期待哦。谭一哲老师啊，他这个录音棚，我跟你说，你进去之后，你会觉得这个录音棚就是像那种博物馆。哦 ，Hello bro， Good to see you. Yes, to see you. OK， 那我们是要改编这首歌曲，有什么想法吗？ өйткені соңында бар да онда жай айтатын жер. 噔噔噔噔，就感觉两个大师在博弈。有一个 idea， 有一个小 idea， 比如说，它最开始前面是 original， yeah，but 现在可以更安静的话，可以。这种最适合酝酿前奏吧。两个人虽然语言不同，但是一旦就用这个音乐来沟通。音乐无国界嘛，对，音乐是世界的。大师的交流是不需。It's interesting hearing other musicians react to Dimash. 需要语言。对，靠音乐来说，太帅了。唱过歌曲的就是OK. 都可以的。 содан кейін жаңағы рэптен кейін қайырмаға танады ғой. 对。 сол кезде деп басқа жоқ. 可以，没问题。соңында қайырмалар қайталанады ғой, мысалы. Біреуі грузин стилінде, біреуі түрік стилінде, біреуі өзбек стилінде ауыса беру керек негізі. 风格来演绎这首歌，最后副歌的部分。 сол нақыштағы элементтер көп поп музыкаларда кездеспейді. Минжу мысалы. Сол иірімдерді, сол мелодияны бәлкім көрермендер сағынған да болуы мүмкін. Білмейтіндер тағатсыздана бір жаңалық барысында естіп қалып, тағатсыздана күтіп жүрген болуы мүмкін дейді. Сол себептен осындай ойға келген болатынмын. 所以现在有两个，就是我们可以做那个 double time 的，是咚哒咚咚咚哒，还可以咚咚咚咚，刚 build up， 当当当当当当当当子，这当哒咚咚咚咚哒，咚咚咚咚咚咚，可以 change 3 times tempo， 都可以用进去，就看自己。 네, 지금 тек қана неде ритм текстісі әртүрлі. кәдімгі ойымды оқытсы кәдімгідей. 这是他们的语言。咚咚咚咚咚咚咚。你要现在理解我的意思。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，砰！哎，咚咚咚咚咚咚咚咚咚。我。收。我们也有自己的语言，我们以后独创一套自己的语言，暗号一下。 哇！好，接下来就是大片《蜘蛛侠》，而且他刚开始场景就是大家已经觉得被炸过一轮，然后慢慢开始熟悉，慢慢开始淡下来之后，他再用歌声再炸你一轮。
先用视觉，然后再用声音。哇，我拍 MV 的感觉，哇，，Oh my god！它有故事情节的，它这个有点海盗船的那种感觉。它像一个荒芜的废墟，然后他在做这样的事情，海盗船真的是灾难后。对。我的嘴都闭不上了，太恐怖了！这个自己真的花了很多心思，可是你不会觉得，就算不明白那个东西，他也能表达他想表达的东西，他那种气势。但我确实听不懂他说啥，但我觉得确实他就是很厉害。对，就你不知道，我不知道，但是他这个很厉害，他能够传递给你那个气势。他歌声里面有饱含一些东西。哇，他的技巧真的是太厉害了。有摇手的部分。摇手。那场景就跟大片电影一样。我还是快嘴耶。他最高音可以到16，就比青藏高原它是15，然后再翻一个8度，有 rock 的精神在。不是你知道吗？这声音真的太高级了，我的天！我好想听现场啊！你在现场听过了是吗？是吧？真的被洗版了。Do you want to sing with me together？太炸了，太炸了！哎，你不要哭，不要哭，不要哭，不要哭，不要哭，不要哭。3, 2, 1, I'm screaming。很 real， 很 real。Oh yes。жиырма жыл болып қалады екен мен кәсіпбетрода музыкалық білім алып жүргендігіме. Сол себептен осыншама уақыт қатарынан қиялдап, армандап, осындай сахнада осындай тыңдармандарым болса екен деп сөйтіп жүрген кезде олармен кездескеннен кейін бұдан артық тыңдармандар жоқ деп санап жүрмін. 这是在操控音乐的人。最后一下都那么潇洒，真的厉害。你看，舞台好是吧？人帅，歌又好听，实力又那么强，年纪还小。对啊，峰哥越说越想哭，峰哥要快哭。哎，峰哥没事，峰哥没事，飞哥没事。你这年纪你已经很棒了。对，你很棒了，还能唱，还能跳，对，很棒了。每个人有每个人的活法。哎，你这年纪，然后还出现在我们趣点团。对，修。就是我们刚刚看到的迪玛希，他会在自己的音乐当中就强烈的要求自己，还坚持着民主元素在里面。Okay, that was a look at kind of the behind the scenes for a performance of Stranger, seeing what went into putting it together and tweaking a little bit for that performance. And we get to see some Chinese singers reacting to it. So that's it for this one. Have a good night, everybody. A good day. Wherever you are, I wish you peace.